Islah umum Lalu ya. do pernikah anu alun nudul arfani kegata dengan jalan medis sebelum mayamu tunai. Belum terima menikah anu kandung ayah Nurul Arfani Julun dengan jalan medis sebelum mayamu tunai. Barakallahu lakau. Senyuman gata lagak galak ulun tanggung hati lun terpasung rasa. Lan dengar rayu kenangan semua alam hati lon gundah gulana. Pajan keh mesambung mekalung asmara.